svoj školu u Australiji prilagođavate novom načinu rada na daljini sa našim učenicima, djecom subotom. Mi smo završili sa nastavom jednu sedmicu ranije u prošlom tromjesečju, baš iz tog razloga, zato što se vrlo mali broj djece pojavljivao na nastavu i strah zbog trenutne situacije i ove pandemije COVID-19. To je bio veliki izazov i veliko iskušenje za školu, za mene lično, kao nastavnika, kao direktora, za moje koleginice, za učenike i za njihove porodice. Kroz šta je svako od nas ponaosob prolazio, to zapravo niko ne zna jer čovjek se trudi da potisne ono što je teško. Naša škola je za ove 2 godine izgubila 25% učenika, što je bilo i normalno za očekivati. To se desilo i ostalim školama koje rade po ovom sistemu po kojem mi radimo. Zatim naša škola ima sada 3 razreda manje. To je žalosno jer se mi trudimo da očuvamo jezik, našu kulturu, nacionalni identitet i to je jako teška borba. Onda je trebalo da držimo online nastavu. Nešto što mi do sada nismo radili i nešto što je trebalo da naučimo i da savladamo. I sad ne koristimo mi svi tehnologiju i nismo svi vični tome. Podjednako, tu je sad trebalo to da se nauči, da se savlada. Uspeli smo, izdržali smo. Bilo je teško jer neka deca prosto nisu htjela da budu uključena sve vreme, da isključivale su kamere, pa onda se uključe pa isključe, pa kažu jao nešto ne radi mikrofon, ne radi kamera. Je li to izgovor ili je to zaista bilo tako? Pa niko ne može da ih osudi. Da li smo imali pomoć od države? Da. Da li je to bilo dovoljno? Ne. Pomogli su finansijski svim etničkim školama, pa i našoj 2020. godine i to se tu završilo. Evo ovako, svemu dođe kraj, pa i ovaj koronavirusu što je došao. Svi znamo odakle je on došao, kako je došao, koga je poslao ovdje. Ali mi smo to nekako preživjeli, prošli smo, ali kako se to odrazilo na našu decu, to je bio problem. Jer nije u pitanju 2 nedelje, 2 mjeseca, u pitanju je 2 godine. To je previše za njih. Zvali su me telefonom, slali poruke, pitali kad ćemo da počnemo, koliko će to dugo da traje, kad će da prestane, ako uopšte prestane. A ne znam šta da im kažem. Ja kažem da sačekajte malo, proći će to pa ćemo nastaviti dalje. I onda jednog dana malo su nam ublažili to pa su nam dozvolili da počnemo s probama. Počeli smo par nedelja sa 20-ak djece sa maskama. Znači, ja sam skinuo maske, neko igra 2 sata pod maskom. Onda smo skinuli maske, počeli smo igrati i djeca su bila happy, ali poslije toga ponovo je bilo stop i opet isto. Opet djeca u zatvor, ne mogu u školu, ne mogu da izađu napolje, ne mogu da se igraju, jednostavno zatvoreni. Kako je vreme odmicalo, oni su se malo smirili, ali kasnije kad smo počeli ponovo da radimo, evo sada pre par mjeseci smo počeli ponovo da radimo i sad je to neka druga slika, sad je to ok, evo vidite i raspoloženje. Ovo nije gluvo kolo, ovo je samo bez muzike. Ok, thank you. Bravo, nije gluvo kolo, ali je nemo. Žao mi je što naša škola danas broji manje učenika, a veoma mi je žao što se toliko dece ispisalo iz škole. Svima onima koji su rešili da se vrate u Srbiju, Bosnu, odakle su došli, želimo sve najbolje u životu i da nas ne zaborave, jer znamo da smo bili deo njihovog odrastanja i učenja srpskog jezika. Ima i onih koji su se odselili u druge delove Australije gdje su uslovi bili lakši nego u Viktoriji. Oni koji su ostali, njima se zahvaljujemo što su sa nama i obećavamo da ćemo ih voditi na ovom putu ka učenju jezika, očuvanju srpstva u Australiji. Što se tiče pandemije koronavirusa, naša zajednica je naravno kao i sve zajednice imala jedan izazov pred sobom. Nije bilo lako nimalo, ali crkva je tu odigrala veoma važnu ulogu u podršci našem narodu preko svojih bogosluženja koje su emitovali i preko
propovedi, preko raznih saopštenja svojih i smatram da je država malo marginalizovala crkvu i nije dovoljno shvatila njenu ulogu i značaj u radu sa ljudima, u čuvanju psihe, duše sa duhovne strane, ali i psihe ljudske, da je crkva itekako važna i esencijalna bila u tom aspektu, a da to nije prepoznato od strane države. U startu je crkva bila proglašena neesencijalnom institucijom ili službom i to je zaista, čini mi se, dovelo do toga da se efektivnost našeg rada smanji, ali smo opet činili koliko smo mogli. Imali smo, da kažemo, mnogo nepotrebnog straha u tom periodu. Dakle, nije bilo potrebno da imamo toliko straha, ali bila je opšta konfuzija, strah u populaciji. Dosta njih se odlučilo da napuste Australiju i da idu nazad u otadžbinu. Ja u tom periodu sam radio sve, ne samo kao psiholog, nego i kao socijalni radnik. Popunjavao sam forme, radio sam čak i aplikacije ljudima koji su htjeli da izađu iz zemlje. Nije se moglo izaći iz zemlje. Dakle, u tom periodu imali smo odobrenje od vlade, od nadležnih službi da možemo da radimo i preko telefona. Ali upravo ljudima je potrebna bila ta pomoć da taj čovjek koji sa njima razgovara da bude tu, da bude prisutan, da bude u prostoriji sa njima. Za većinu mladih ove 2 godine u lockdownu dale su im priliku da nauče dosta mnogih stvari. Mi smo odrasli na mnogo drugačiji način života, učenja, bavljenja aktivnosti i druženja, ali otkako je COVID došao, sve se to promijenilo. Prvi, možda najveći problem bila je škola, jer mi smo proveli 10 godina života učeći lice u lice sa profesorima, provodili smo vrijeme sa prijateljima i mnogo je bilo lakše pitati za pomoć. Ali otkako je COVID krenuo i sve je postalo online, bilo je mnogo teže da se prilagodimo. Većinu vremena smo provodili za ekranom, na stolicama, motivacija je mnogo padala. Iako smo koliko god smo pokušavali da mentalno ostanemo strogi, ipak je bilo teže, ali kako je vrijeme prolazilo, navika je postajala bolja i disciplina je postajala mnogo jača, ali ništa nije moglo da se poredi sa tradicionalnim učenjem. Mogu reći da sam postala bliža sa članovima porodice, provodili smo više vremena zajedno, neke stvari, aktivnosti što pre možda nismo radili zajedno, počeli smo da radimo zajedno, imali smo više momenata da igramo društvene igre zajedno, gledanje filmova. Lično smo postali mnogo bliski jedni sa drugima. Za vrijeme viktorijskih lockdowns, kada je država naložila da bude ograničeno kretanje, bogosluženja nisu prekinuta, ali smo preko video bima, to je live stream, puštali da može narod da prati. Tu smo imali podršku države, gdje su preko sistema grantova dali nam mogućnost da sa video i audio priključenjem se bolje povežemo sa članovima naše zajednice. Sad sa ove distance kad pogledamo, možda je država u nekim stvarima malo oštrije postupala, ali život je vraćen na normalu i naše je bilo da ostanemo što trezveniji tokom korona pandemije i lockdowns koje je država uspostavila. Narod je živio u strahu, kao što svak u neizvjesna vremena postupa. Nismo znali kako će se ovo završiti. Financijski narod je bio podržan od strane države, biznisi nisu propadali. Gledali smo da ostanemo u kontakt sa pastvom i sa ljudima preko tih live stream bogosluženjima. To je potrajalo, ali eto, Bogu hvala, sad je sve vraćeno u normalu. Bilo je momenta kad država nam je pomagala i to nam je pomoglo u smislu da održimo
naše radnike koji su bili u stalnom zaposlenju i da ih zadržimo da ne bi napustili Melbourne ili otišli negde drugde. Tako da smo nekako se provukli sa te strane da održimo ipak tu radnu snagu koje nam je pomoglo da opstanemo na neki način. Ali onda se desilo isto, ja sam imao jako veliki peh, da sam ja pokupio koronu, verovatno nekog gosta, i da je vrlo imala razorni efekat na moje zdravlje. Napala mi je pluća, dobio sam pneumoniju, kao neko zapaljenje pluća i bio sam u intenzivnoj nezi skoro 2 nedelje. Tako da osetio sam na mojoj koži baš vrlo šta korona može u stvari da učini od tela. Napravila mi je haos u sistemu i mogu reći da sam jedva preživeo koliko je bila razorna. Evo, prošlo je 6 meseci, osjećam se bolje, biznis nam je opstao, znači radimo, oba dva restorana nam rade i nadam se boljitku i sve se osjećam bolje i bolje, tako da jednog dana to će nam biti samo neka gorka uspomena, ja se nadam.